Karbi long Autonomous Council long MEC ang hoi kilik chang mia chik luang bok padupo. APHLC amay pujay ka tharapan kopili lapen Amreng Constituency Mondol Committee atumpen Khironi polling stations along lamhoy kipida. Bokajan polling stations ke parlo ajo por Bangkre Troxy atum soarlo pan kaculang rem atumapan final judgment kipi. Kardom pini Karbi prime time beer talong penili thari sarnong klaranse non beer tang ton pen arjika. Pini Karbi long Autonomous Council CM official resident along CM Dr. Tuliram Ronghang pen beer tamai ke phapon along Karbi long Autonomous Council along MEC ang hoi kilik jiapan State Election Commission pen jisik bomlo. Lasi Karbi long racharia song do antami lam kapahan japan rarapan thantat nangni lapen kilika bang misen pen kapadam jiapan si ningjepon. UT dia Union Territory dia Kashmir Article 3 iti abolish kora Tribal Talaka itu abolish kora itu Lok Sabha aru Rajya Sabha pass kora pisot he itu act anise jikono constitution or thakile hoitu vote kori ami scrap koribo nor ba implement koribo nor ya thik tena paragraph 2 aru sub paragraph 7 telokor koi thake je telokor hetu council e kora na court order hoa pisot council amar separate electoral rules banabo karone amak order di hoise he mote ami eta committee গঠন করিলো 6 মানৰ টাইম দিছে আমি আকৌ এক্সটেনশন করিলো কৰি তেলা within 1 year ভিতৰত আমি paragraph 2 আৰু sub paragraph 7 ৰ মতে দিটো অনারেবল হাই কোর্ট দিটো অর্ডার দিয়া মতে আমি সেপারেট ইলেক্ট্রাল রুলস তো আমি বনালো কমিটি আছে মঙ্গল সিং টিমো আছে চেয়ারম্যান মোর এডভাইজার চিফ এডভাইজার এডভিন তেরন আছে ডক্টর মানসিং রং পি আছে ডক্টর নমল মমিন আছে তাছত আমার ধরম তেরন আছে বার্নার্ড রংফার ডিফু গভর্নমেন্ট কলেজ প্রফেসর আছে গুৱাহাটী ডিফু ইউনিভার্সিটি ডিফু ক্যাম্পাসৰ প্রফেসরও আছে আৰু লগতে গুৱাহাটী হাইকোর্টত সিনিয়র এডভোকেটও আছে সেই কমিটি গুটেইখিনি কমিটিয়ে স্ক্রিনিং কৰা পিছত তেওঁলোকৰ টাইম এন্ড এগেইনষ্ট আলাপ আলোচনা কৰা পিছত মুখ সাবমিট কৰিলে সাবমিট কৰাৰ পিছত আমি ইসি আমি পাস কৰিলো ইসি পাস কৰাৰ পিছত আমি গভৰ্ণৰত পঠালো গভৰ্ণৰ আকৌ ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট পঠালে কাৰণ আৰ্টিকল 106 যেটো আমাৰ সিএম নাৱৰীয়া কৈছে যে টু পাৰা 2 সাপাৰা 7 যি পৰা মানে যেটো ডিমান্ড আছিল হে ৰুলছটো বনোৱা হৈ গৈছিল এতিয়া ইট ইজ উইথ দা গভৰ্ণৰ এসএম হোৱাৰ পিছতহে এটো চলিব কেতিয়ালৈকে এটো ৰুলছে চলিব গতিকে এইটো ৰুলছৰ মতে 129 যেটো ৰুলছ আছে ইলেক্টৰাল ৰুল তাৰ প্ৰসেস এটা আছে সেই মতে basis of council electoral rule will be the electoral rule used for legislative assembly election specific lega ase tar pora ji hokole vote dibo noare council telkor naam tu kata dia hobo before council election hey list or pora kata dia hobo আৰু ji hokole দিব পাৰে বিশেষকৈ ইয়াত স্পেসিফিক্যালি লিখিছে এ ট্রাইবাল নেম টু কাটিব নোৱাৰে অর ট্রাইবাল will be voters and those non tribal who will be voters are those who have resided here permanently for 12 years for a period of 12 years Kedam tangarni APHLC ame phuje ai khathar pen Karbi long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pen team Karbi long atumaphan thero polam the karbok panajok Karbi long inquire truck a constituency BJP klembang phubang phetum hur ke chudura birta phirang ke advertise pen birta napale Nijang Karbi long BJP klembang phubang phetum kedam tangarni APHLC ame phuje ai khathar pen Karbi long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapen team Karbi long atumaphan ke claim ke dam ke chokchi ke theklong jok alang li tumaphan thero pen ke pangbar mate karbok ajok pini kopli lapen Amreng Constituency Mondol Committee atum pen BJP asa hem pen
armu jejeng patu ponsi khiruni police station along palidam si APHLC mai phuje ai kathar aphan lam hoi pida laso phit amithang BJP asa hermalongaman APHLC mai phuje ai kathar puthak pherangke ami patupon airing remarks against the Honorable CEM and EMs of Karbi Autonomous Council and the Karbis in a press conference he had addressed on 17 February 2022. Ami amar officer in charge goraki kami koisu je in inviting to the context we the undersigned have the honor to draw your benevolence for favor of your immediate necessary action. Tat koa hoise the matter to be informed to you by this is that we have come to notice that Sri Jaikathar, President of APHLC, had addressed a press conference on dated 17 February 2022, wherein he said that a section of non-tribal communities had branded the Honorable CEM and EMs of the Karbi Autonomous Council and the Karbis as if they were monkeys, which is an unparliamentary term. Moreover, it is noticed that the said remarks by Sri Jai Kathar seems to hatch out a conspiracy to incite for communal tension between Karbis and non-tribal communities of Karbi Anglong East and Karbi Anglong West. আমি এই কথাক লৈ পেলাই আমি এটা ষ্ট্ৰং একশ্যন হ'ব লাগে বুলি আমি ইতিমধ্যে লিখিতভাৱে এফআইআৰ লজ কৰিছোঁ। প্ৰেছৰ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ জৰিয়তে আজি আমি এই প্ৰেছ কনফাৰেন্সত তেখেত এনেধৰণৰ যেটো ৰিমাৰ্কস আমাৰ অনাৰেবল CEM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং প্ৰমুখ্যে আমাৰ অনাৰেবল এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ্স আৰু আমাৰ লিডাৰশ্বিপৰ বিৰুদ্ধে যেটো কৈছে হেতু আমি আজি এই কোপলি Pherangke amelong Kopli MSc Pawan Kumar Rai Dhon Singh Dera Kopli VDC Chairman Baburam Rongphar Kopli Mandalamepu Dhruv Dev Johan Amreng VDC Chairman Lucas Minik Lapen Akaprek BJP Klembang Phu Bang Phetum Chetongdut Nomati constituency arlo Theriarong Pathua Klamlong Sakti Kendra Ame along Long Thom polling station sa Parman make up a dopon along Congress song pen Don Pokebra Don Troklapen APHLC song pen Don Troxiahem Tunatum BJP along Chipogdon Nomati constituency Sakti Kendra Lapen Nomati Mandal Committee Atumpen Patir Pipon Amelong Joti Timungpen Mechari Ponsi Karbing Long Thomas Council Deputy Speaker Rites Inghi Chitongdunsi Theriarong along Kedo Medical Sub Center Ahem Penangan Aningkan Pen Kithitang Ahem Puthot Kapareng Thujipu Apan Lamchak Chipipon সকলোৱে আপোনালোকে মন দি আপোনালোকক হৃদয় দি আপোনালোকক আদৰিছে যে আজি সকলো ইয়াত বুলিতো নহয় বিভিন্ন সমষ্টি আমি দেখি পাইছো যে বিজেপিৰ কাম কাজ কৰি ভাল পায় সকলো নিজৰ বেলেগ দলৰ এৰি বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে নিশ্চয় আমাৰ ইয়াত দিঘলিয়েটি তথা থেৰেগাঁও যমুনাগাঁও এই অনুষ্ঠান Lapen halaput denarong bithi langsu lakhaisi borsing kro hem thikubalong bithi langsu yut mate riso nimso terang amephu rensing kro lapen konchungbang jonel sing rongpi lapen bidisar bikram sing rongchihon pen chenglok bang phokep susi ariso ejang ame thanga song pen COC BJP long chipok tutanglo Kupi ninggang sama teklong. Nia pini kang sama le pini anta jo. Tawar pini anta mesen no pini rong kisong ke buat la pon pon asan besi. Non anta BJP sarkar dan memang BJP lah hudun ko kese. Ini ka sama ni bang. Lala tung ko pilo ke teklong tung. Oh jo pal abri school tawar ke no. Aprage ni tumi karkun kita nahi. Parakha. Pini lah sob brisna minta. Pini tu orang tak puki, tu am kisung ke buat lah. Pini kisung arah sumber minta mis, tangka puasa tak lang. Lahai lah, pilih ke, lah pernah berapa puisi tu lah. Lahai ke lah mesin ni, non masuk sang sekali. Kali tu masuk ben, don. Kilo pun dah dah. Lahai ni kau sampai apa? Tum rong ni la rong chehona rong la pen kai bong kro la dat tum risoniam so ateran pen
labangso nitum ladak ngongni risunimso kecaliau ta non makedo anlo lasi labangso warsai boreng warsai hai hui stame kecepalong gonje phanse nilitum non rolling boy la so asoma long si pini penke nitum cepo ogdon lo lasi non pini pen kebang penke nitum la rolling sarkar tum stame nitum ladak mithilang so teran rong chihana rong lapen kai bongkro rong postame nilitum aphan stame warsai na piponang ko athe nitum ladak nikan amhang kapat hek nilitum ladak nikan pini dolo lasi labangso nikan pripen bathak gas namen nilitum ke klaim kadam sungpiglo lasi labangso non ke bang jike labangso ke pajoy ke jiphan ke thekiding nilitum ka chihonai non sarkar dobom Dr. Tuliram rohang pasame chuning rilo athe nilitum ladak bithilang so hawa same ke chali awa aphai ke batu anlo lasi wareng wasai ke long lepen keduk kisung do ulo lasi labangso nangkerap jiphan si nilihen pen la bithilang so luda tum do ans tame chengbedon lo kendro so melo dak long home polling station angkang along pen pini ni tum mai ke pado long sitamelo dak pini Congress party pen PHLC party pen BJP ke claim ke dam na ke thek dolong ke me pen join pini alang litum pini dak BJP long sitamelo nang cepa okun lo skebang ji army sitamelo nilitum daga ronga hawar pen daga hawar along ason ke claim ke dam ipon sitamelo nili methang sitamelo rat tum han isuman alam ke than lo je ke claim non ke bang ji army se ke chelang adim oson se pami senji ma ke claim ke dam ye phan itum ka dugwe jingmai jingsai to sila pen rata ning thelo na pen rat sitamelo pini nilitum BJP party aphan anso se nang pang tangdun ji aphan anso se jakong nang pidun ji pon sitamelo tadu we arat dagar along arat atum sitamelo jisiglo la pen non ke banji election along person si ke chera pe chitudun ji la pen anso se aphang asom ke claim ki pame senji aphan tadu we BJP claim akorti ingjir atum sitamelo jisegi Ini don kan iro sama kita. Pini don ma bang kenili tum bang 60 ka duwe dak na join kes along ka preka tim do la sar kopi piasong pala na chengbedon Congress pen se ki ong lo la pen APHLC Congress la pen APHLC dene koi bhal kam den arong pen rajibe nangkilo pirta Bokajan polling station ke parlo ke damtang Farokre sirkebra narkep kebra hini aningkan bangkre troxi atum suarlo aphan aju chulang rem dera tum aphan thang ni phaikre narkep ani kangsai kapadu mate final judgment kipi bangkre troxi atum angbong pen bangke thomatum karlitang bistu kamakar supo niranjan kamakar karlitang jugi urang supo bhada urang cheparjan dinesh urang lapen pisiram urang supo tanu urang atum aphan U/S 366/34,376 2G Lapen 342/34 IPC Arona Tengpen Assistant Sessions Judge Karbi Dipu Pen Kangsai Pejut Ponsi Bange Thomaphan U/S 366/34 along Ningkan Troxi Hem Kangsam along Pengpo Lapen 376 2G along Ningkan kep hem kangsam tunangji lapen tangka suring koi atai tunangpo jongsi atai tu thekthi prote lata jeklo jonthoman hem kangsam tunang kokpo pusi Sanjay Kumar Yadev LD additional BP pen nangpachini dun Honorable Assistant Session Court hey judgment to dise ঘটনা to 1982 চনৰ হয় মৰা কৰদৈগুৰি পথাৰত হৈছিল আৰু সেই সময়ত ভিকটিম আৰু তেখেতৰ দেউতা ভাই আছিল তেওঁলোকে ধান কাটি আছিল প্ৰায় 4টা মান বজাত প্ৰায় 17 জন মানুহ কৈ তেওঁলোকক এটেক কৰিলে আৰু ছোৱালী কেজনীৰ মা দেউতা পলালে তাৰপা ভাইটিও পলাই গ'ল তেওঁলোকে জখমো পাইছিল আৰু সেই দুজনী ছোৱালীক
সেই মানুহকেইজনে জংঘলত লৈ গ'ল আৰু গেং ৰেপ কৰিছে তেওঁলোকৰ লগত দুজনী ছোৱালী আছিল এজনী সেইদিনা ৰাতিটো জংঘলত তেওঁলোকে ৰেপ কৰিছে মদ পানী খাই আৰু ৰাতিপুৱা প্ৰায় 4টামান বজাত তাই তাৰপৰা পলাবলৈ সক্ষম হয় তাই ঘৰত আহি তাৰপিছত বোকাজান থানাত গৈ হাজিৰ হ'ল আৰু আন এজনী ছোৱালী আছিলে তেওঁক এই দুৰ্বৃত্তকেইটাই চৰুপথাৰ এৰিয়াত লৈ গৈছিলে সেইটো কাৰণে তাই আহিব নোৱাৰিলে তাইক পুলিচে 3-4 দিনৰ পাছত উদ্ধাৰ কৰে এই ঘটনাটো কাৰ্বি আংলঙৰ কোন ঠাইত হৈছিলে বোকাজান থানাণ্ডত কেইজন মানুহ আছিলে এই গেং ৰেপত প্ৰায় 17-18জন আছিলে কিন্তু পুলিচে সেই গোটেইকেইজনক এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰিলে আৰু এবস্কণ্ডাৰ হ'ল কিছুমান এবস্কণ্ডাৰো হ'ল পাছত 3জনক পুলিচে এৰেষ্ট কৰিলে আৰু ট্ৰায়েল 3জনৰ ওপৰত চলি আছিল আৰু তেওঁলোকৰ নাম হ'ল নিৰঞ্জন কৰ্মকাৰ ভদ ওৰাং আৰু তনু ওৰাং এতিয়া তেখেতসকলৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰায়দান হেৰি কৰিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত 366 আণ্ডাৰত 7 বছৰৰ কাৰণে জেল হ'ল আৰু 376(2)G IPCৰ আণ্ডাৰত 10 yearsৰ কাৰণে জেল হ'ল আৰু প্ৰত্যেকজনে 20,000কে ফাইন এটা ইম্প'জ কৰা হ'ল আৰু সেই 20,000 দিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকক এক্সট্ৰা 3 monthsৰ কাৰণে চিম্পল ইমপ্ৰিজনমেণ্ট হ'ব এইটো কিমান বছৰৰ কেছ আছিলে প্ৰায় 40 বছৰ হ'ল প্ৰায় 40 বছৰ হয় কাৰ্বি আংলঙৰ এছিষ্টেণ্ট ছেছন কোৰ্টে সেই ৰায়দানটো দিছে অনাৰেবল মিছবাউল হাছান আনচাৰী এছিষ্টেণ্ট ছেছন জাজ Kedamtangni Paikrepo Tangtanganung we Jirlo Pormalom MLA Dorsing Ronghang Quarter Alamki Penangan Media along Newspaper Lapen News Channel along Keklang Puthak Lamtar Kipi Ponapirta Kat News Samlong Birta Nangle Bangso kisung ki phuarsu apia tumahin pen pherangke mayalong kaning jepon ki nilisupi halaso ahun alam klangtun roki ningduglo kali kalanga hokhi alam ki athe nilisupi alang lipen aning kachehang alam ki nilitumta chinilo lapen lapu puah hemisita nilisupi pen alangli aning chehang lupu chini pame lasi ladak komatni angbong mate nangkelang dununi asonsi honte damnang koklu puta ki phovek ahema soratum pen pherangki amealong ningjepon pini kecetan kangtu lake ladak MLA kotaralong anisi ajo la pirthelong ke kace en kace do pulo tangte majokta aning kace hang la so puta aning kace hang lo pulo tangte bang aning kace hang si kace do kace en amala so nong we ladak MLA sarta abang ave nilita dak le ke do kali hem si ke do la si la so anong we halang tum aning kace dok lake ajil ding ulo lake dok muka asor lala alang tum bahini aning kacing sam aning kace dok atum la tum abang alang hem cujun pin arloso hem cujun dolo ka bahini ta la tum dun lo ama Guwahati ke damji po amat penam so ta la dak wang joy ma ajo bang la dak sidoko la tum bahini la si la so anong we ajo komani aning nang ke so donatum do ma komani aning ke jangje tum do ma kopi aron si la kisumana tum kopi posi hem ke theng aran ma kopi posi hem ke theng pula tum bahini atum mang ajirlo pisi 11:30 lom si hem theng ara na inputa pupu angke na inputa puta anke malo pulote ni pulote la ke dokai ta tenglo meni kama thalo ni libang kama thada malamba ke ni pulote no ta dokai kalima 11:30 lom jom si nang hem ni hem lewang pu sitame komani pulote ni li sitame amen che thanai mati hem thenglo pulotante
เทงคลุกปุโรติโกมาหรอปุโรตันเตอเมนเจท่านหน่อยอเมนดาเจท่านเทลาโซพุทักซีอินิงเกออยดัมบังเกลาลุเจตาลาซอนกะจิปลางบังผู้อะตุมกูเปียปอลลาซอนเกเคลมนังจิมาจอกะเฮมเจตาลาเลอันนิงกะเจดอกะตุมฮันเลกิริดุนโอโลปุลตันเตอลองตาโดปิกโลลาซอนปุโรตันเตนิงเจดอกตุมบังเจดอกปอฮาฮองอะซอนเจดอกโดปุโรตันเตเนบดุนเจงะเฮละเกลาซอนเกจอกเจลาซินนี่ลีกามาทาดันมังเกเฮมาโนจงสิก็มันนี่เฮมพันโปสตาเฮมา respect ตาปีท่าเฮดิเฮมา respect ตาปีนังจีลาเป็นอาจารย์น้อยดักเอเมเล่เฮมปุโรตันเตลาตุ้มกูเปียปอลเทกน้อยเทกเทกกูพันกาลิอินูเดเมเล่เฮมปุโรติกูเปียปอลลาตุ้มนักกิโลลาซีรัดบังพีโดอันอัตุมาพันตันนิลีกะจุนเองเรียบังเกลาพอเห็นโลลาซอนนังจีนิลีla dak ni li tuma hem kwata long mani mana na ke dodun la tum jong si informal mani do pulo tente la tum hanta iri nang ne ma ko mani also ma jong si la tum hanta iri nang ne bang putin atau hanta jatta pudam de khino ke pudam de sita la son je ke claim alang tum jong si tangka maha ko pini nili phan jong se akheng no do emele phana kheng no do pulo te direct nang ching ki thek the people loกูปีพอสินิลิพันอาเฮมพี่พันตากูปีพอสินางอาจูเจเดลจงสิกางจูกังตุงดูกูปีนี่จงสานิงกิจังจีนิลิตุมพันนิงกิจังจีดูปุโรเตลักเอวางรานิลิตุมพันอาจูตามิลาส่วนละบางแกนิลินิงออยปิกลาเป็นนัตุมพันมาจกอาสมาหน่อยสิตาปินเรมนังนี่เฮมนังกิดูตัวนัตุมพันอันตามิแกสปีลักนังพอมาโกมันนี่จงเสียโกมันนี่อารมณ์มาแข่งโนลาส่วนแกจิพลังอาตุมปุอาพันอันสิตามิลาแกเฮงนกกระบดมาสตุมาพันอันแกเอกดมเจลเบงหลับนังจีปุสินิลิเห็นบันกะจนนังรีลาสิปินีบังแกอินนิงกิจังจีอาซอนนิลิตานิลินิงออยปิกขังจังบังกะเจเอ็นกะเจโดบังกดเมริสตังเอ็ดบังโกอันนี่แกอันนิงกะจิงซังจงสิละซอนมันแกแทงปุโรเตกูปุโรบังอะเฮมรีดัมทานนอนจงสิละต้องเคลมกังต้องโดปุโรเตกูปอานาซาปีมาระตุโนเนอะเฮมเป็นสิบังเวเดตตุมาพันรีดนไทยกูปีพอละดักกิวังนังจีลาโซบางสินิลิบางนิงออยปิดขันจังละแต่เมื่อนิลิเฮมาอัจจุนตานังดุนโลผู้แต่สิดอนซากว่าซ้อนลงมาติจิดามพูนจิบางพูนโลละมังเกแต่สิจุนหัวตานังดุนโลสุจิรุดุนปามีจิไทยดุนปามีดูละให้ลงเกก็ซ้อนอะไรละเนี่ยเกบางเขาผู้หักจิดามจีผมว่าอาจุเลยก็บางเกสมัยเกดักสังกอกซีกินาบดาวส่วนสิดำจีปวดจาริโลมันเกลัสอิงเกอาจูบางคนตัวน่าบางเทกันดิเดเลยจอนี่ตุ้มมันได้เชี่ยเฮโลวิงตุ้มมาตีอามาสิอิงเกข้าจูกันนะปอเนคนเกกอกุเปียปอลเนส่วนต่างหูปลามซาลุลองซีaku adapta cibang ji bulu man ke bang pora bedelu ni ba hem takam do bajar man ke non helang ciyunta son ma ko pukali lo thora ni le dam thona ku si aku cibang thu si son ko ma sing ko ni lo alaman ge ki chini nen de la jong ke hodai ta chi dam phon cibang phon asomar bang anin chi dok chi hang lo anin chi dok chi hang lo ko ma sing ke pupu ta chi dam phon lo cibang phon lo na se ini tang thelebo palam he jala singli tanang lu dun bom le spi phanta nang lu dun bom lo ni chi don chang lo pot bang ta odai si chi dam phon chi bang phang ne lo pot thang thijibo palam man Sonsi lapuanat BJYM lapen Mohila Morcha Media Cell Convener atum tami hala soju pang thek the atum kewang pen kuataragit nangkang pubori hem nang lutsi kedo atum phantami abang kapapu tami dulo lapen banganing kachehang si hemisita chikroi ponlu puta klarda kalam the jiten be mepu BJYM is Karbi long BJ Singh rongpi media convener BJYM Rangkumar Teron Raju Rongphar Sundor Kramsa Mepu ST Morcha is Karbi long Anparta newly born Teron pi Konchun Bangpi Mohila Morcha Assam Pradesh atuma hinpen nang pachinidun alang litumpen kaningje ponalam the arju pon iksina asai lang no mate lapuson banghan introdunaret ba ekam inghap thengdam ret lapuson ke chok chima buseni litum hinpen da jongdam le
lapen nilitum matham thulo lagisi non upcoming Karbi Anglong Autonomous Council election bang nang le bomlo bangso election nang te bok bom hut isi conspiracy ma isi political conspiracy ma botani litum matha dam thu athema batai la son attack bang ga nilitum da thekdun long bom udam la prodang te la bangso aphan la bangso incident da pak koidam ke MLA phan siang ko jongam thurong MLA ke lasot bang ke alang li abang da udam la prodang te sitame alang li abang ve pusitame alang iphan san pon thorse la bangso sulong da ekdom patte pon thulut lason se non bang edo thuko ase kali kalang MLA phan nong ke jo lason ta nilitum po nilitum penstam pinrem lo tapi isi lagi nilitum jong dam ji bang lagi isi council election nang te bok bom mahut lagi isi political conspiracy bu nilitum mangai jong dam ase direct entry mate direct ekdom room nang alu quarter lo nang lu chok pening hap thingdam ret puson asai bang ke chokche buse nilitum ahin ben bange jong poning tum me mesita nelitung ki pudai pola hello MLA amen enver lagi chokche athim MLA akahinu lok tiki claim ma rara kam se claim lum akahinu hinodak pulang de rata pai hello MSC no da MSC ta do mama MLA ta do mama abha ke me jo lalo hai nasi party hin panitum hane ke non alang phande de bangpak BJP puda de leader atum ke akahinu ke claim klelu BJP leader atum ke claim kle binong la atim a party long a discipline mata penana do la soteng si an tina leader ta do bom lo claim bom lo masila son ki pa bon ta bang ke ingtona po jog le claim ta pengke ladak aso anung we jitu media tum penan wang pusipu media bhan ma tong information ke pilne chin ne dalo hai mini ahok he mane ko pulo pui ho dite salam long leang ko pen media tuphan ha mat avive than mat एकदम कार्जु पासलो लो संगे पाकले बंग चौक ची जok bang pakle खबर तिसते लो दुमति पुलिस जो या दुगु नाने पिन्या घटना दकक बा गोपने चिभंग पासाई पेलाके चेंगलक ठुके नि माने कामी पेना काप्रे आके नो काम ना long पुलिस तुम दुमति के टन के ला bang ke लालो ला non mlam super fun birtamu ington iksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ dinamo phit puthot birtalong wangthiglo MSC Richard Tok BI hin pen puthot dhadhora long open stage pen chenglok ason ketanga sayamu kangpu panthu Duarbogori constituency ki parlo dhadhora sarsing teranga rongolong MSC Richard Tok B pen non head chong sayamu ketangta kangpu pon Laso jai megalong Duarbogori VDC chairman Sarkoirong Phar Duarbogori BJP Mondol Amephu Sunaram Singnar Dulamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang BJP Duarbogori Mondol Dunmephu Larson Phangcho BJP Duarbogori Mondol Achunbang Daniel Terang Rod Cyclem Bangatum Har Singh Hanse Ren Singh Teron Pen Chenglok Penangan ke ticketing itum Chetongdun Down ka create nang ni pen chot kali magala non dolomorason ni MSC pini do non ave non ke banji anang tam me scheme pen chenglok nang lepon bompu non dolomora taw no long track nang lepu tata mobile nang lepu non ki dinang bom already tata mobile bo town committee ke thik bolero track nang lepu laga people dolomora town ke kilom do na join ni scheme na thon kapre akuti scheme kupese pine ke nang lepo non si idea pensing lo kape akimi ngon dak town kimi afan building afan non a proposal pothailu nang lepo lata dan de dolomara afan le kene baha chemical ilama beta chemical ilama nasi lahelu alamang kije
Kicilar nahi podin jeans non thekang lo nikan phong bong ni lige MSC ke ai sab theklem bon ke nikan hini ke nike independence itu nikan thom sin ni fan BJP sokar ni fan party be nang po na nikan thom bong sin ni pinyang an kam theklem pon ma theklem pon bimya ratsi nang puji ratsi nang ngai ni li ra fan si hodai lo jong si ra da tum ni li fan nang lang kam klem pon nang lang pon ratsi bang ni li fan nang pahai ko Bokajan polling station ke parlo Bokajan rong supi ahiti pi along pini ahiring tang rakpen meke chua pirta nangle Bokajan rong supi ahiti along ahiring tang rakpen meke cholong ong dunga kulat kana hokton tong sikot pen meke chuteran bomalong kapa map jiapan fire brigade atum paledunsi me kapa me basai dengpon kulat lapen hormu kibia hem meke chupen kuti isi sose atangka ahem photum nahok dun pusi chini dun koson pesi meke chuteran lune nona mat chini nela pini Karbi prime time birta gai la 1 second tonik lo 2 minute thak me kurwang thu